Pozdrav iz Pronautike, ja sam Damir i danas ću vam predstaviti gotovo nov Jean Marie Fischer 695 serije 1, model 2019. Ali plovilo sa samo 50 radnih sati. Radi se o plovilu koje je registrirano ovdje pod hrvatskom zastavom sa važećim tehničkim pregledom. Registrirano je na fizičku osobu, PDV je plaćen. Plovilo koje je kupljeno u Hrvatskoj nije uvoz, ali nažalost evo nije korišteno i stvarno možemo reći da se radi o gotovo novom brodu jer je samo 50 radnih sati. Inače plovilo je bilo smješteno u hangaru, tako da nije bilo niti izloženo vremenskim uvjetima, tako da bez obzira što nije korišten, nije nigdje propadao ili bilo šta. Znači doslovno nov brod, kompletno opremljen sa pramčanim mostom, električnim sidrenim vitlom, upravo obavljenim kompletnim održavanjem trupa, poliranjem, pranjem, antifoulingom, redovnim servisom motora. Sa plovilom dolazi i gotovo nova Honda, ne znam da li je možda par puta svega upaljena 5 konja, duga osovina za pomoćni motor i glavni motor je Honda BF 150 VTEC sa digitalnim trolling sistemom. Po meni idealno opremljena 695-ica, krmene platforme sa tikovinom, tuš u kokpitu, kokpit salon pretvoriv u sunčalište sa stolom, plinsko kuhalo portable, tako da možete ga iznesti na vanjski stol u ljetnim mjesecima kada je vruće, dupli sistem baterija sa sklopkama, Victron Energy solarni panel sa MPPT-om 7510, Ice Cool hladnjak 42 litre, salon gdje se isto tako stol spušta, dobiva se dupli ležaj. Ovdje je malo ozbiljniji paket elektronike, Furuno 7 inča touch, sam ploter vrijednosti je 1600 eura i Aromarova sonda brunčana kroz stup 600 W od 600 eura. Znači sam paket elektronike je 2200 eura. Pramčana kabina odvojena zavjesom. Ovdje je set za ležaj u salonu, ovdje je jastuk što dođe u salon vanjski. Zatvorena WC prostorija, japsko protočni WC sa fekalnim tankom. Fekalni tank ima i maserator pumpu za pražnjenje. Kao što se može vidjeti, jedan dio jastuka je još u najlonu, s tim da je većina jastuka i iz kokpita i iz interijera bila još uvijek tvornički zamotana. Eto, mi smo praktički skinuli najlone prvi puta. Ovo je jedna vrlo dobra prilika iz razloga što se dobiva stvarno novi brod sa obavljenim kompletnim održavanjem, kompletno opremljen za stvarno puno manji iznos od same cijene novog plovila. Plovilo se kao i sva naša plovila nalazi u prodajnom salonu u Zaprešiću. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 7 do 16 sati. U slučaju da meni nešto promaklo ili imate dodatnih pitanja, posjetite našu web stranicu i pošaljite nam upit. Hvala lijepa.